Alright guys, welcome back to my channel. Okay, today I have got Nitecore NU33 headlight with 700 lumens. Okay guys, hari ni aku ada barang baru untuk aku guna aktiviti outdoor ataupun memancing daripada Nitecore model NU33. Dan model ni mempunyai 700 lumens. Okey, kita tengok sebuah sedikit spesifikasi headlight ni. Okey, maximum output dia 700 lumen, maximum distance 135 meter, maximum intensity 4578 CD, impact resistance 1 meter. Okay, ni dia punya function dekat headlight tu. Dia ada battery indicator, dia ada auxiliary lampu, dia ada spotlight lampu primary, dan 2 button function. Dan juga ianya waterproof IP66. Okay, so let's unbox it. Okay guys, pull out here. Okay, here you go. Okay guys, so what inside the box? We have quick guide books, USB Type C Nitecore from Nitecore, and here you go, Nitecore NU33. These headlights come with diffuser. It has a elastical headband with a reflective wording here. Okay, let's try remove this diffuser. Okay, this thing is a diffuser. We can use to reduce the light brightness. So it has engraved Nitecore right there, if you can see. Okay, then Nitecore NU33. Very lightweight. So it has a few function. Okay, and also adjustable.
on top of that, it has a 2000 milliampere hours of built-in lithium battery. So let's see how it's gonna looks like. IP36 USB Type C. Battery indicator. Just push this button once. Okay, see that? Okay, double press on mode button. Okay, it's a SOS beacon mode. Okay, double press on this button. Okay, it has auxiliary light. So you can switch the brightness by pressing this mode button. Red light, spotlight, and auxiliary light. To off this headlight, you just press long press here. Okay, long press at mode button. Okay, is a red auxiliary light. Long press again, it is off. Long press, switch on. Mode to switch the brightness. Oh, sorry. Press again to change the brightness. So I recommend it to all outdoors fishermen should have this headlight as your essential. Okay, that's it for now. Okay, if you enjoy this video, please give me a subscribe button. Okay, see you again. Okay guys, welcome back to my channel. Okay, hari ni aku ada lampu headlight daripada Nikon model NU33 yang mempunyai 700 lumens. Okay, then aku nak tunjukkan apa spesifikasi yang ada pada lampu ni. Okay, maximum output dia 700 lumens, maximum distance 135 meters, maximum intensity 4578 CD, dan impact resistance dia 1 meters. Okay, ni adalah function setiap button dan apa yang ada pada headlight ni. Dia mempunyai battery indicator, auxiliary light kiri dan kanan, dan spotlight di hadapan, dan dua butang function di atas. Dan dia adalah rechargeable type USB Type C. Okey, dan juga mempunyai waterproof IP66. IP66. Okey. Okey, dan yang paling penting, dia mempunyai built-in lithium ion 2000 milliampere hours. Besar juga dia punya built-in battery lithium ion ni. Okey, kita unboxing.
Okay, ada pull out kat sini. Okay, kat sini okay, ada guidebook kat sini. Guidebook ataupun manual book. Kemudian kita ada USB Type-C Nico. Jangan risau untuk hilang sebab kabel ni ada engrave Nico. Dan yang dinantikan, okay, headlight ni datangkan dengan diffuser kit. Diberi sekali dengan diffuser kit. Okay, mempunyai elastic headband dan juga mempunyai tulisan reflektif untuk waktu malam yang memberi keselamatan kepada si pemakai. Oops. Okay, kita tengahkan diffuser dia. Okay, ini diffuser dia. Dia plug in saja. Okay, diffuser pun ada tulis Nico kat situ. Okay, ni lampu Nico NU33 NU30 IP66 USB Type-C. Okay, bahagian bawah tempat charging dia Type-C. Okay, kemudian dia boleh adjust untuk angle pencahayaan. Built-in lithium ion 2000 mAh 3.7 volt. Okay, ada dua function di sini. Okay, kat sini ada gambar lock. Untuk lockkan button ni, untuk mengelakkan daripada accidentally press, tekan dua-dua ni untuk lock dia. Okay, dia akan blinking, bermakna bila tertekan pun dia tak akan menyala. Okay, untuk unlock kita tekan balik. Okay, settle. Okay, ada dua function button ni. Button mode ni, double press dia akan jadi SOS beacon. Tekan long press sekali lagi, dia akan off. Okay, di sebelah sini kita akan tekan double press. Okay, ada lampu auxiliary. Bila kita tekan lagi, dia akan mengubah kecerahan lampu headlight ni. Okay, ada dua saja lampu kecerahan dia. Okay, long press untuk padamkan dia. Okay, kita long press yang bahagian button sebelah kanan ni. Okay, ini adalah lampu utama, lampu primary. Untuk ubah kecerahan, kita pressing balik button yang sama. Okay, bila dah cerah ni, kita boleh tukar mode dia dengan bahagian mode ni. Okay, ini auxiliary, red light dan lampu utama. Untuk off, long press sahaja. Okay,
auxiliary white light. Primary white light. Turbo. Beacon mode. Red light. Oh, red light satu ni lah. Red light satu. Oh, satu ni lah. Oh, tu ada red light beacon mode.